Ko kore ke hufanga mo nga hi talamalo e fonua ka mai nga fa tal fa tapu ko to pe ko fa o atu pe miheni a fa tulo wa te ho e ki ka ma ha taklot pe foki ke kai nga tonga ko to pe o kumo fa no mai ta polokalama ko ia ka programa mama e ahoni a pe mo e South Pacific Loans pe foki a SITALEKI TUPOU o ku fa danga pe ko ngole re te polokalama ni ke te mo tol ki apina pe mo loto fia ke tai re ki mo tol kainga ko mo o silava mai ki lotoni ke tau kamata ia whakataha e polokalama koini, ai whatala noa koini o mana ke whahoko pe a mo e pure koia South Pacific Loans, a SITALEKI TUPOU, pe pehe fo ki ko kautaha ni ku na whapaanga, ai polokalama ko toa pe ku mau whahoko atu pe me he vipon media. Iane pehe ku mau taitali rei ki motol ko toa pe pehe fo ke te ki motol, o ku te motok whanong he polokalama koini he taimi te mo whainga maari ai, pe ko kore pe ke mo toki share te pe tau polokalama ke tau inasi ko toa pe ai. I hoani fo ko fia ke tata lelei SITALEKI TUPOU I laine ku heni ke ma whahoko atu ai whakatala noa koe ahoni SITALEKI malo e tau mao e ahoni ko ilo I pe ko e tangata whimo e kina koe ku follow up ito hono o kumi koe ke mao ke whahoko ta polokalama ko whaiwhaiange pe toki mao koe ahoni ko e mahina ni koe ngahi weekend e fiha no kumi takai holo koe ku kei tonga ku kei nusilani pe ko whai mari koe ahoni SITALEKI ko fia ke taitale rei koe ki he polokalama koe pe mo South Pacific Loans ia ahoni whewheha ke ngawe pe whewheha ke ai whatongi a kufuesia SITALEKI. Ia, malo pito e solista pe malo e tau mako ai hoan ko hange hanga e ta polokalama ko ni o to whakamanatu mai e ta polokalama ki mo atu. Ko tahi e fia ki he polokalama ko ni ai viponi. Ko ui ko e kei mako e tala whakatapo. Koi. Nau ki lawe at pe kiai ko hau foke kuonga mo I ririu pa koe ni au na pena toki ta wahela. O ia ai e solista ko whamalo atu he kei puke tau whatonga motu au tonga. Koe tonga pe tonga o kuiai hono whaunga. Tau kuiai hono ngai makatuunga. Pea o kuifo re vai tala noa o te lau hoto tonga. Koe kauai mo tala whakatapo ko ifo. Koe ngai whanua ai taimini. Koe mahabla na tō more ai taimini mo ia fua. Koe patope koe kawe ngā lere. Nā ko whamalo atu ho kei puke a fufula tala tala tupua koe au tau whanua. Oku iai he mea koe whakatapo. Koe iai ko whakatapo ka hou eiki. Taim tatau whatapu o tua mafi ni kei omi e mo ui ke tau lawe ai. He kotui o kai ke tuku e whetukutuku. Pea me he kawai ko ni ke kawai koe. Ko a whepe aho ko kau ho tau hingoa. He pēs whamui ko e New Zealand Herald. Tako ia ngai e whanua. Ko tau tari ko ni pe e asi a whe ia ho tau hingoa ai. Kalo tonga tau kei mau whainga maari tau whaftai ai ki o tua. Whaftai pe whatapu ki e hou eiki o e whanua.
pea moha matapure ka takloto o ku nau ko lave I foki o ku kaka mau pe ki o lunga ai kakai ko ia ku nau hanga o mamatai a ho o polokalama ka via I whamalo ai. Kain tatau ko whamalo foki ke ma whainga maari ke o neo mo lahi mo ua. Koi, Ka o ko mui I pe ta polokalama. Ko koi, wha sio whalongalong mai pe pa ko whamalo I he kei asi hake ai papa ko ia ai South Pacific Loans I ho o polokalama ko uhi ko e whetokone aki I mai tapa ke tau te whito ki he mau tuku aki hono ke I o atu pe neongo o ku aonga ki he polokalama ko uhi ko e whakapaanga wea ngai whakamore me hafua. Ka taim tatau o ku hange pe koe ko whaalawi ki ai o ku tahapu kia mea mau inga he ku mauhanga o lisi ai mau anga ai angahi koi, kau clients ko na wo mai ki he no I he uhinga pe ke whakapapau pe o ku ke I mahuinga koa ke totongi ai mea pe ku kai ke ko mea mahuinga ai a e ta polokalama ke ngahi loki whare o makatuunga he uhinga te whito e ka tahani e kuange pe ka tatano ke mea whakapolitika re it's all about vote koi, I he mea whakapisnisi ko ni ko tuuaki it's all about loan koi, ke mau halong ka pe taia mea whawewia o ko ke hanga pe o la ve Sylvester koi, o ku mahino mai o ku ngā ue o wa ke ngai loto whare ai ta polokalama pe to fai tu ne to ta ko to pe ki e fitu ke au ki ai pe au pe fo ke ta fatala no ma to kon ke ka na pe fitu te na wo ki ai neongo ko ta polokalama mo fa mo ke na wa se mai he e ka hala ko ni koi, ka o ke ka ko fia pe au ya ke ma o ke ka kai ha fa hino lele fe tu te na iai ka una ma fa hino lele ko uhi ke fa pau yo ku kai ke na ke pasi ke na tolu ya mai fe tu mo mai me pe ane ngo ya ko fa malo atu hange ko me ku ke kamata ke on tatak tau he fe fini hange ka te au ya ne te ke tapol kala mata wa na tal be fa inde ne ke tapol kala mo me ta un koi, pe vai mo ke folau ki toma pe au tu foki mai koi, pe ko ta programa kamata pe ni pa ko fa osia he alwa tu ko ni ko tu mahalo ko wike tolu me hen te ki folau ki toma koi, pe ko tu te ta programa kana fa amu ke ta programa he ku tonga koi, pa ko ni na ko na fa mo ke ta programa mi tonga ko ka flo ko me no ke talatu mana tu na programa tu ki mo ai me koi, ko non iPhone fonua, koi, non o mo tolu pe ia ko na mo ka ta ma mi tia na hanga mo ni ai re ai mo to mi holonga o mo hanga o fa o me aga alo fai ke ka sai pe ka kai koi, koi, sai ka kai e fonua non ma me ka ta ko me pe ko ilo e ku ki fola wa ko ni o ku ki holonga we koi, ka ko ke ma asa ve ale re ki ai ka lava pe ke te fa fu fu ai I nga hi tomo ko tai mi ko e ko te ala tu he wa no o ko lava pe ke malava pe ke pe he ko to la lo ko ni me he tsunami mo ya ko wi ko we sia ko ya na kai ko ha we sia ha matangi ka ko we sia kere mo e a mo me ka to koi, dai he pe he ko tu pe na ya ye we sia mahalo pe ka ko ya nga ia point fi ka la ko sio ki holo mo we koi, pe a me ko vesta polo pe ko sio ku kake a pito pe ia ki olunga ko ifo ko me ia ku tai no wangi anga I fo ko ko ngoe fo ha ko hi e ki tai lahi o ku ki we sia ko sio pe kai o ku ki hot koi, pa ko tui ko rea ko ni o ku me be ka kai o tonga ka ko anga ia e ku sio ko ki ngai tomoana e fonu he me kai ke ka ko tu ko tai mini ko sio ki ai o ka o ku kakape koi, koi, ai ku kakape ki o lunga ka ko me a te fito ia ko sio ki ai fie mari ko e kakai mona, ai ko ala tu na lahi ngai fitu ke na ki afe ho ai he fatongia na vleri aku ai mo e te whakaongongo pe te nau tala noa politiki pe te nau koi, tala noa whiwhare area pe te nau tala noa hanu hamea hala ata
Moni ai rea na fai mau mutu a fai fikau ko pekia. City beautiful pe kakai. Me a eh Aga aya normal. ki foi fola ko di tona. Na kai ki whakapapau i pe e i fe. Ko time ko na to ki a wai ki ai. O fe ma. Ko ne mama he pe wakapuna me fo mo tu te o se ngai tai nga nga ho ta lai vai Te ilo. Te ha nge me ko ki fo nuani. O lai no ngai pore pa anga mo ya fu. O Mola. tonga fe ma. Fema. Pa mo ta ha Koi. ma iang i ka kai ai tonga hen. Mola. Te ula wa pa whaka mōni, ai mōni koe ia. Te anu koe ki tahi, na ki lawe peta polokalama tu. Te kei tō ki ta whike whakanusi lātu e te ki se ni ti, mo iso atu ki he ume e te koe te lau ia mama. Kele e te kei whika koe ia, toi mai pe laisi maa ia ko ose. Hau pe kau loko lo ia. Koe ai koe source of fun pe nai mau me whiu, i tau te kau tō wai. E koe wi, ku mahino au pito pe ngai ko ngalahi no whakapanga kai ngai tonga ko ala mimuring Islania seria Amerika mo fe fo ko ke he ko me ko tonga ngai ke ai e te awa tu ko ke ngai te tu ko whakamoni ia ko panga ko vilo i tonga o kula ai aku ilonga ia he ngai shopping e te alko sio ai ko flow ko ai economica ia i tonga o na pe foke grave que ai sobre está ko tata no he no is a financial issue it's a money matter pe ko pau pe que alu pe tau tala no ka te tau afe pe que me afrapanga it's all about money o ya ki me akotoa pe lotu fonua siasi me ato family mo hapua ko bottom line it's all about money but lau kai kau mea ta moa money we get ta easier we go through pe ka pau e aluatu o ki rea tonga go ki tangare ngare ai ware ti malere vai i ta pa hu ala mea ko to ko sio i tonga e tai mini o fa fia mai no vai au ai au to tonu ke go in line ai mea ko to pe mo oni ko ya fainga mari e fa panga pe ai ko siulahia ko fa fe paki pe fo ga ia ki programa ko tokon ki masiva mo mea ma ko ki fila ga ta programa ko dina sala ke ki mo o ko question e awe mea ko ia ke ta wala ta tol me heni o ku ta fe hape kaki he fenga ke ma we en mi ko ai ni i he totong fereti mo kasi mo ha o ai atonga na usai pe na ko ia kono mo ni na tonga so vesta te ia good financially na usai pe na to pakakai ke ma me ai a ere bolo kon tau ai na ustika pe na kai ke ko tala no me frapanga ko li he ma aku itong pe hili pe anga wi ke me hen pa ko tu te foka te tato polokalama me ke manga he na faka amu ke takai ma tu na ta polokalama ko na lere ya uta ko hi ke kai ki ai ka kai o fonua i murini ke na si i he boni i mea o ko tonga pa la he be ai ke fakatala noa ke fa kai sio to ai fo ke longo ai politiki ni hata mu hala mo ya ko malo mo kita nu hala na to go si ke ken to ai ka ko me alere eso vista na wa noa na wal me alere ko ta uia mi me hongo fulu nga we aki he me hange pe abule kapeti no sila mo re ko hala pe al o me o se foi ta we ta pe tu ko pe ki me alere i tonga ka foki pe alfa mo tan hala o to ki sai foi ta pe ne wo o ke la foka ko ni fangi hala ko na ki me al kapeti tai min ni te osi o hange ko hasto ke ai to hopo ka me na wa polokalama tu foki ko te ala tu ko foi manga tolu ko i hoi he ka he mai o alu halata ka hanga tonu asi kolonga asi kolonga
e lere e taha ia tataha o ase e maha o kolonga mo kotongo. Tawa koe ki nitoa. Kai. Nau ki lahi tu usi e hala ko ia ko e neofi. Ele e fokat koe ni, kataki e kita ki mama o hala tahi ka te rea. Agai. E koe koe toi pe nia, ai afe koe ke kalo me ngahi luo, ke te rere kita ha maala ha motua. Kai. Koe kuinga, e longo a e tanu ala. Nā mea sai taha ke tanu e ala. Tu ke whaunga. Whaunga ia koe ki popo e whai ala. Ka pau nei hala me ai, koe mea ia kui koe koe whakamawanga o ia ki ai. Ka koe popo i koe ai mea ki hererei whakaluko fua. Lahi e longo a he tanu ala. Pea tau nofo tau toi muri. Tau si tau e ke ka tau tolu koe muri ni. Ka tau ke pehe mo pehe. Na tau ke pehe mo pehe. Ia ke lo alko si o i tonga. Ia e kau nofo mao e no te hela na toi ke ringo to koe a whei mo peke o ala o tanu. O e mua e. Ke kovi koe ai hawa. Kai ke ko tala te ua tuia i tatala noa. Kai. Ke tasio ange ki he ngahi moni a koku hoko i tonga. Whakaluku fua. Sai au pito pia tonga. Oku kei tu. Na tuina ta polokalama tu kei ki mua. Kai. Koe kei tonga pea tonga. Kei tonga pea tonga. Kei taimi whakatonga pea tonga. Tai pe ia anau tolu. Mo e nau mea kotoa pe. Pea o matino ai. Ai kei whakaofo ofa koe e whonua. O iai o koe oku kai ki ufasisi au ia e tokoni mai. Whitokoni ake mea whakaporikare. Koe ka noko viona. Ka te rea pe mo ilo e mea ke te ngatai. He te nofo kita he o pau. He lere ka peti ko e halapure ana. O tonga ai ko ne tuko e taimini ko os whakaukau ia uia haspea ke o alu mo ia ke lahi Iyo, koe tālari ia, koe tere, whakamou ia te koe mea rere ia. O si kau mai mo o kaie. Koe ngai mea ia, koe ku hema whoke politiki ia, alu ia tālanga ngai mea keke. Ka koe keke mai koe ngai mea rere. O lai whau e ngai isiu ko alo sio ai i tonga, koe furi. Ka ko hanga peo lave, koe ui ka tato polokalama tau a mui, ka wai mo ki mea whaogoni ko alo sio. O ku tohi e ngai whare koroa. Eke haorisit. Ka pau o kui kai o atu haorisit, pea ke tā ki he whika o whotu upega. O tai wana ulaksio ki ai, i he whakau ko pe si ngahi pe ia e matakari ko hange ko nau fe whau. He ko hange ka te au ia tā ke te peka si ai nā. Pea sai pe, ko toki tai me ko nau foi fola o tai ko eni. E so ke sta. Pa ko pe, tanai moni pe pure ana ia o no ai e pangi no. Ia o ki lai lai pa. Ke si o nau ko ki mea fo nau si o. Ala tu ko ki moa. Na ko foi fola ja ko ni. Na whanau tala no, pakai ki whutokanga wia ki ai ko pe, au bai anga pe tala no. Na koe mea ko hoko pe. Ala tua te seniti, ai ko no mo ni, o na wainga na to he kakai. Ai o na pe na to na tu mariang mo sayang, ko foi mea ko whatupu ita. Hange ko na sio lalo ki o tau kakai. Pa wala to whakata. Ai ko ai ki kati ke ai e ku neti. Pakoria ko seniti, ai na ula kala tau ia ke tau tako ni tau pe fa ene kei ene ki apa te hata hai ko pe na ala pau pe panga ua noa yuko o fai pe kei ni panga ua noa yuko o fai pe kei ko ki ta ia te kani ta o ki re la ko pa so re mai gen do si ba no fu pa ko he tai mini o kai ke mauinga ia ho ke mi ko hawa ko ka tau ka na kai ke ngai ke ke kolosi ke tabago ita o to ka ki fakatupu ita ai hange o fusiona o pe o ku ke sirin o ko sirin o kai ke ha ko pure fa te ria to si pa no fu pa ko ta min mai ka ti te mini o ria te pa na o mai te ala da ke ki fa ko ko mea tata. Ka koe ki whonga e ko ia. Ko taimana ne mai kāti ki sika i mai,
可以，表示俾冇俾個暖啊俾，但係嗰買個別的，特多啦，我付一多。其實佢買間得，我見冇別的，我個別少咗你買價，都買個未攞對間得。我那個費買咩價？我個費俾間得，個費俾難到付巴個係咩嘢？我那個對時間俾咪對客戶到嘅，我那個對答我邊度那個對費咩價？Kalau ke fai be ke kaka wam fa tau ni ona fai be ma ka ke sirin o ko sirin o kai ke o ko le fa mo to sio ko to sio mai pa ke ka ke ku be le ko fe ku la ka ai ko be le ku be ko fa na ka ke la ko to lo mu ya ko be to si pa tu ya mo ka mi ta ko fa do ka ta ke sia na ai mo sia na kai ke ko justify me ala pure anga ko fai ko pe tak mo ni pe pure anga mo ni de bre anga kai ke ko mo na ala no ana ko wa tu fa no o ku hange o ku na usio la lo ki o tau kaka ko so pa ki au mai personal character ko o ko o ka yusa ia ke sio ka ta o sio la lo os automatic pele ke ela ga tintin e fastaba kaya ko nga ta no move for ya ko itonga ta ka ko sio tu ton ke to ki to kanga yang e be me mata ka dio saya pito pe ya ko ga nga ke fala o ta mo foi fo no am me ko to ka ai be ke mai no na to ke lai u siu ya ke fai la hieni e ku itonga he fo week e to ta ko hanga to o la la hi mai ke se unga mo miniti pe ko ni o fulu mai e ko o fra lu fua i ka to mai ai me an ko ki ko tafaki ko ya ai ki fola ko ya ma ku fai ki mo ta ho ka tu mo ke ta fe ki he ka ta ko ni o na to ai fa kai via ke ho ka te ta to kalama for those that you need loan. If you need finance, if you need a top up, if you're a current client of us, and you need a top up, or your first time to see our ad here in this program, 0800 88 98 88. And you call that number, it's free from all over New Zealand. Even if you use your mobile or outside Auckland, you can still use the same number. 0800 88 98 88. For the next 3 weeks, I'm still be here in New Zealand. You can talk to me. Otherwise, you can talk to our other Tongans here by the name Paya and Hinemoa. So if you need to borrow money, you can talk to us. But after 3 weeks from now, I will be in Tonga. However, you can still call me on the same number. They can put you through to me, and I can answer the call from Tonga. So whatever I can do from Tonga and recommend if you're new clients, if you need to borrow money, I can still do the application from Tonga. And I'm not too sure how long Tonga, maybe for the whole next year, I'm not too sure. But I can still, it won't be affected. The normal service should be okay. If you want to talk to me, do so. Otherwise, talk to the other Tongans here, Paya and Hinemoa. So we are going, Christmas is not far away. Christmas is around the corner. A lot of people, they always come to us for the Christmas function or whatever, wedding, funeral, almost everything. Whatever you want, if you need to borrow money, please talk to us. We try our best to help you.
the maximum we can do is up to 20,000. However, above 20,000, still we can still talk and sort it out. There are other issues there can help if you want to borrow more than 20,000. But normally, our very max is 20,000. However, a lot of people in our community, Sylvester, they know they need more than 20,000. Still can be done. Koia ai e Sylvester ko hi ke whakakakato e tawhaki ai lao. Pea moe lao iPhone 1 ko hi ko paki ko pau ke whaia I he rea whakapritania. That's why teri ana pea ta. Naki mea ko nato ke. Ke pea tau ia o koe ke whika bōpula e mau mai lao. Kai ke ko tui Sylvester ko stok ngai pea e lao fo oko ia. Ko hi o ko whaingo fuange eta bilingual ai tu aki patong papalan ke tau comply pe mai lao ko tu Sylvester once again etau phone number 0800 it's like part of your life 0800 88 98 88 when you need money that number is always there for you. It's free. You can pick up your phone outside Auckland, no issues. If you need money while you're in the ocean fishing, mobile, call SITALEKI 0800 88 98 88. So it's very simple. But if you want to talk direct to me, but don't forget 0800 is anyone can answer that call. Then you mention my name, then they transfer. If you want to talk direct to me, 09 572 8501. Noa hiva, nima fitua, wal nima noa direct line me. Kake manatu ipe, if you call from outside Auckland or your mobile etotongia tuya kia call. I want to make it clear. I'm telling you now. Oh, totongi ai tu ke hana tol ko o kalanini mahino o pitopeia. Kage Sylvester. Ko e kita ka sorry pe tala te lo pe he ka ko uhi ko fu lo ta POLOKALAMA pa nge pe nia ko lau ko ke ka malanga ko fu lo ko ta ma ka malanga ko ki fai na mari ko ya lau le ya I fion pe mi ta fie. Mahina pito e SITALEKI malo pito ai ngai fomatala ko yang mahina pito ai ngai tokon ko to pe fai e South Pacific Loans pe ko ilo pe tau kai nga tonga o hoko pe no tu aki he time ko to pe I ngai fie ma o no mo ngai fie ma o paanga ko to pe ko ofa mo ahasi kuna na fenga ke fora fihi holo pe time ko fai ko e fie ma o paanga ke loan ke South Pacific Loans ka sai be ke tu no ai be na wa he ke na Tata o motama. E alua tu pe futuki o taulere foi lai ko te lava kalo. SITALEKI na bakai ko mahina I foke e time ko na ke tongai ko bakai fo fokia tu fefe ngowe SITALEKI ngowe ko na ke alu foko fa to ho fa malahi apito ngowe ufi ngowe ke pe fefe ho fokia tu na ke ma pe ha fo ngowe pe na ke foket ko au ha ngowe ko ta fokia me fa ve pia ngowe he ke no pe kere tu ke ka kaya ata ke pai na mari pe ko ta ha me ko fe fia ki fola ko nai fai ki fatongia nai fai pe a ko tu ko na tol ko go ki tonga e ana tolu ngā ue he ngahi kau tahalo tū. Ka ku ke alu bagi tonga oua te ke sio ki mā, ka ke sio ki uta. He hanga e uta o tawari koe māko e koe tāri pēa e Sylvester ke tapako ia. Nai futa kon lahi au pito. Koe uhi, he koe uhi e ala whaka wike ua e hāfua ko tatongi uhi lai a whakamahina. Koe kai e whakaaho. Ia koe tahai a mea koe nei. Te au pita koe ki tonga, os mahino ke kita e fuoloa e nofo. Pea koe hanga e lai wae ki he uta, e? Te foke atu koe ni, koe a Sylvester kaunere a pito. Nau tolu koe ki to hon pea pa koe mea mahino pe.
Na tolu ko ki tonga whainga uhinga kau ke ilo te ke ki fuoloa I tonga. Koe whetu le rei te me solova ho palpare ma ki nofo ki uta. Ka ka pau te ke nofo ki uta, pa ke toi ki he hake ki tahi ke whakatou ma. Oua. Koe ne napanga maari e mea katope. Ka ke koe whawhia fia e whoke atua ni. Na kai ke toi loko whafu hela e sio ke. He koe ui koe sia ine koe hopa mo e hafua. Hange ko kulau, neo mo whakahua ka koe mea kai ko no koe kere no peia. Tuke ka apoa ka ala tuia o whainga maari e. Ka koe mea lele e ki lava tu koe ya. Solonga mea katope ya. Mon la he pito koe te tato e foki mai be SITALEKI ki he South Pacific Loans e whakausinga koe ta POLOKALAMA. Ya koe loi pioki ki korea te whainga maari koe ni ke ki yafe ki mua me he South Pacific Loans ko mahu inga ia koe ngā koe mao ho tai mi he ni. Talamai he kakai toko lahi ke te au o nau whaafia mao foki nau sio kia te koe be taimi ko ke analyse o e ngai mea whapolitikari tonga nau sio ki I tau atai nange analyse o ke whai, pia kai ke ngata whoki ai, mehere kōti. Ke whirisi I koe ni, I whiri lahi koe ni nove ma, na e toko lahi e ngahi POLOKALAMA na uwhai, na mou o mai ho mou ngahi whiri, ko hai e lava ki whare area, ko hai kai ke lava, o makatu unga he ngahi, te whito I mea pia kumohanga o wakai I he taimi ko koe whanonga mai koe whakapolitikare, ngahi malanga me hafua, na e kaua e kau palofesa he ku mai maurisi ngahi POLOKALAMA ki he kehe kaua I koe. Na osean koe wha maa popo e ola whiri, koho whiri ko le rei taha ia me ofi taha ia ke tonu au pito I he kotoa e ngahi risi koe ni. E ko tui nai makatu ungai e whaatotou eke mahe ni ihi, koe ngā koe teu koe ne whirisi I, nau eke mai au ku lawa ki aha mo POLOKALAMA, mo SITALEKI TUPOU ke hane wakai ki he teu koe ne whirisi I, pa kou kore taki yafi ki mua me South Pacific Loans ki he whirisi I, ko ngā ke taki yafe mua ki he mau ho tai mi he ni, ko ngā ke lava o whia maari e pe mani I koe ni, o ku nau whia whanongo mai ko ngā ko ha ki analyse o te ke whai ki ngahi wahenga koe ni SITALEKI e. Ko lau koe awhi ki e. Nā koe Pana iai e mea lere, o kou ilo kei tau pehe tau mua e ofi kona e inua rei. Taka kore whaumere mare peta whako ia. Nā e kau pe kia. Ko alatu koe ki tonga, koe tala noa ia o e taimi koe ia. O lau koe awhi ki, pana au ki live no mai pehe taimi na wa o toi ki mea koe ia. O ui koe whakatokanga ki kau whakauri. Mea lalahi e ua. Major factors ia e ua na e o mai he kau polisi. Koe mea kui koe lere lahi. Pea mea e taha o kui koe lere kona. Pea koe mea koe ia koe te koe heka e fo I ua koe iaha fo I sino e taha. O ku fuu lahi au pito e whainga maari e ki whakatutama ki. Tako seo ke mea koe nai hoko. He koe te lere lahi koe mo lere kona. O ku te awhi atu ki ta ia he fo I manga tolu. Pea koe fo I awhi e whika ulu aki wheitu ui ko whare mahaki. Taimi ko te whaia e whainga whakauri lele lahi mo e kona. Pea koe e wheitu fo I awhi hono ua, o ku te awhi atu he wheitu o kui ko tis eiporo. Koe te ki tokoto o kai to lava tu he ngahi tau lahi. Pea koe fo I awhi e whakalolo mataha, koe te tu ulu atu he wheitu o kui ko tāneki nanga. Tāneki nanga. Pea koe ai, ko lau koe ke awhi ki. Ko tama siri pe ko whehe fo I turi ki o ni. Ko whei whare hakim. Ka uhinga atu pe atu. Taim tatau pe ia I New Zealand. Ka ngai ta POLOKALAMA. Ke whakatokanga I mea kotoa pe e ala hoko ai ha mau. He koe mea kotoa pe e en atu ke mea whakapaanga. Neongo I mea kotoa. Ka te rere o mau e te mea rere, e sirini. Pea ka pau te alu o mau he polisi, whakailo, sirini, ko iai, ka ina, mo I New Zealand, pe mo I pea whetui mamani. Mana tui mau pe o whakore e nare soni tupou, ai mahu inga mea koe tauhi e lao. He I kai koe ke te tauhi e lao, o ku turi mui mai hono ngahi haa. Alu ai mo mea whakapaanga, pa te ke to e awhi mai o no
tai uhinga. Ko lau e no ka ko no tai uhinga. Aia ko fa pe me fa ka ko unnecessary. Ka ka pa na ke tokang he kai te ke no. Neo o fe ma we no. Ka o mau inga ke toi whakamama o pe me no mau tai. Aia koe no koe funga le lahi mo me pe. Me ia ui katonga. Koe vare whanga whatapu. Koe whakarea mahi no. Kai e. Kai tuku pe ke taki afi ki hake a. Konoa pea e hao me whare mahaki. Pea hao me he disability. Pea koe hao me fo iafe whatu tama koe ko tāne ki mana. Kai tuku pe ke taki afi ki moko pe. Moko pe, koe. Mo lahi a pita, koe tai ni mi foke SITALEKI ke mea pe foke toi pe mahalo haki aho ia e tolu pe wha pe koe tu site wika hau koe aho wha os pe ia ke whai holoa ha campaign ai ka wha fofonga tonga tapu wha, tonga tapu ono, tonga tapu fitu ngai wahenga ni tolu o ku whai ke filisi ai wha hoko filisi i he aho to prelulu koe wika hau ai koe aho tolu ia no ma taki almoa o kamata mai me tonga tapu wha koe ki iloi peku ke bena mau hao whainga maari i he whemo i kina ho ngā we ke ki wakai ki he kau kantiteti ka te o atu pe e awia he ko ilo e ai pe o whakafuafua ka te kina o tolu ai koe kantiteti whika ulaki ko o tonga tapu ko mateni tapu elu ai koe kantiteti whika ulaki a tonga tapu wha mateni tapu elu kantiteti whika ua ko Briam Takau kantidate fica tolu ko Isleri Pulu, kantidate fica wha ko Tautai Ulupano, pia kantidate fica Nima Reva ko Etika Koka. Aia ko kau kantidate eni oku nau veipa ko ia, nau whakahoko ai whinga ko ia ko ki tonga tapu wha, ko haia te ki nau tolu, te nau hoko e whiri ki nau tohe kakai ke nau hoko, ko e whafufonga ki tonga tapu wha, ai agona ko hulu ia to pe i he ta screen a hingoa ke kau kantiteti mahina pe foka maten tapu elol ko e os hu ia fare area pe a fa minista malolo ia mi he pureanga ko vrem takau ko e fa fonga fo o ia isleli pulu os hu mo ia fare area ko e ilo pe mo ia tautai ulupano te ke hu fare area ko etika ko ka foki ko e skeritari malolo ia kapneti ka te tuko ka te koe i ho wakai ki he kau kandidate ko ni SITALEKI. Te kai ke mea ko whampe ke haki minute si pe maru ni te taha. Te ki lawe ke. Te ki whakafoki taua ki he hopo koe nai tupunga e whirisi. Koe. Nau kaua he fia he whai whakailo koe kau tama. Ono whakarea whakatonga puke hataha mawhiri mea uipe koe. Kau tama whai whakailo. Nau i au he nau mea nei whai. Pero hinga ko nang sa ia he whakaukau ko ni Sylvester. Time ko na ongo mai whakailo, lai whakaita. Ka kia te au. Alu e mana tu ki wholofola, ki whiwhine whi aua ki, u whanga whakatapu, ka ngā koe whakarea pia e tuhi tapu. Pena alu atu hanga he e mātu au tuku aki. Asi su ko ne maofi whakataha mo i whiwhine ko ni. Pena ai mahino peto tapu, koe whi aua ki. Pe hangarewa si suo punoa si suo tohi kane talane ko koe ke hao pake ula ke ai foi tolo pa punoa si ake pupuria ka to ka tamai me kona hao ke whakauka koe kuonga o si su nai whaia e si su e foi eke ko ia tukulere kato hao mai ke taimini asi hake mei tonga foi toko tolu hange pena pe e si su ki tonga ko koe na ke hao he kaka pe ko pride pake tolo malanga hake tu mai foi toko tolo kuanga si su lere koto wa fe wa e kingdom of tonga tu hake foi toko tolo o whakamahino ki he otua mo tonga te mau whakailo he na mau hau na kai ke mau koeanga ia whakatonu rea na mau hau na kai ke mau kaka he foi tefto me ai ua e goi ko tui te watpe ko ni ko tui kai ke puria ia ko ono whakatonu rea ai me a koe kui
ko e pride. I he whiri wharearea, ko e te totongi hataha, pa ko ki konga ko mahu ina iai, direct or indirect. Hanga tonu pe tepu. Ai ko whatonea i whakatonga ia e au e kupulao ko ia. Pena ke pei whakahanga tonu, pena ke tepu. Tu'u hake whatolu ke mai. Na mau hau ka ke mau i halao, whakahanga tonu pe tepu. Ko nena fia. Mahi no whakalaka e lotu he taimini. Ko to'u hake whoi. Nea ka ke pūri ai Facebook, ai tamai nai pe. Ke pe mai mateni nai hao, ka mupea te motolu nai pe. Ko pe atu e pireni, ma oni eni, ka moto e whakawhekiki atu ange ko whane. Sio, ko mea ko fia ai. He ku asi hake whoi tolu ko nio pe mai. Te mau whakailo, he nai ke mau pe. Ke kumi e mo oni mo totonu, ke oua nā toi whai pea. So vista, pea ka pauna nau whai pe. Ne aia nau tō mosi honga. Ka koe anga e kuhanga koe. Ko hinga e loto ke taki foki ki he. He nai makatunga e whirisi i. Ne whai. Tala whakahaha e kau tama koe. Ki langi mo mamani na mau atata. Koe ola ere vai na e nau tala whakahaha. Ana e mani ke ka ko ngai beto ko tolu ko ni ko tolu e no fihia i o nau kau whafonga. Ako whamore pe, whasipinga ko whaika koe anga ia. Sa, ta whoki mai rewa ki tonga tapu wha. Koe analyse o te whai, mana tui ko tatala noa ataua, I am not a professional analysis te he area. No. Ka oku ata pe ia he lao me koni stutone, oku ia e mea ia koe analyse o he common sense, mo analyse o he mea kui koe daily living, daily life, alai soang me ta whako ia. Tapai tolu e mo sin atamai laumai. Pe oku alu pehe e ku analai soa. Hau he whai ngofua. Sa, pang pehe ni rewa e. Ko analai soa koe te whai, e alu ia he mo i whakafoi tui. Mo i whakafamiri, mo i whakakommunity. He neongo whoki analai soa e kau professional. Kake sio. E analyze ho kau professional kau taha e fiha fo isiu tatau. Te nau ke hau e ai peki ke kai ke. Ka koi ai ka pau e ita mata he ke ta analyze once again we go back ke me ko nau taha tu. Ko pesta ni mo de POLOKALAMA ha o toto o ai hau analyze. Analyze o dia SITALEKI TUPOU. Pe ka puhala ka koe. That's you. Kako analyze o aku en, that's me. Sige no, eh? Mari, no. Ang kagati hanga pe o atu ay me ako ni. Sa. O si koe hopo. Kakimu ai. O ko pou malo hiau. Ki he mea na hanga e he founder o demokalati i tonga. Hingoa Samuela Akiris Pohi. Na e hanga e he founder. Neo ngō tala mai e ni hia ko hai mo hai. Ko loa ia. Ko hingoa i lo i he tonga ko toa pe he malae o demokalati ko Akiris. Ka kua o tu ai. Tama e ni ia ko mea na kamata i e hai mo hai. Lo ai na ka i lo i hingoa ko ia. Ko hingoa e ni o i loa pe i loa i maman ko toa. Pe ko salute au ka Samuela Akiris Pohi. Na ne hanga o mai e ngahi mo'oni i me, ke mui ki ai o tataki aki ai mea nai tui ki ai. Ka kou tāria e au. Ai kau ai mea koe ni, pure rei. Pure ai lao. Pea moe vahe tatau. Koe vahe tatau o kou to o ia e au ka ye kau ia analaiso e solo mesta. Mana tui na ta POLOKALAMA ki mua kou whawhi paki pea. He kai kia pure ang pehe i mamani. Ka koe ha mea pehe ia i mamani koe vahe tatau. Koe o tuae mo he wani o ku ke pe. Tala mai e whakaha toi whakaha ko he wani o ku iai e taloni. O kai ke nau o toa peo heka he taloni. Ikai. Toko taha peo heka he taloni. Pea o ku iai rewa mo e kau mātu a toko ua wha. Mo e kau se la fimi, mo e kau se lupimi, mo e hafu e kau angelo o nau iwa. Pea koe toi koe kakai o nau i he mani, mau te unga hina ko toa
mo nau hiva pe mo whaafetai. Sio, toi ngā koe hiva. O ko si pakatutuunga pe mo he vania. I he anga ia lau ai motuan. Ka pau ko he vania ko mea rei taha iau tau whenga ki ai o ku kai ke wahe tatau. Te tau tuka ke au tua. Ono api e ne pe mai o wai taloni pa wai tō taha o no fuai. Te tau ngā tau whawhekiki a si hova. Te sia kia. Ia o e whaapiri. O wai e tamai. Wha e moi whana. Koe ma mea tokoni. O whangai whatapu. Ko tai me pe mo kina ko ke whana. O tau ma tau whataha. O wai o tau tu anga koe tamai. E kai ke wala tau tu a whare o kai me iai koe. Aia koe whangi whakasipinga mo oni a koe mo ui. Fefe vai tau. Fefe vai tau. O kuna tatau mo vai tatau pe kuna kekehe. Au ngā puke ke nao mai o pe mai vai tau uhinga ki hea. Ka koe uhinga oku i kai ke exist ai me aia koe vai tatau i mamana. Taka pau koe vai tau. Uhinga ia ki hea. So, i ta whaki aku o kai ke tui au o ki aha mea pehe. Ponua komunisi taki koe komunisi ko Lucia. O ku tatau e wahe aputeni mo e wahe akirina. I kai koe wahe aputeni o koe taha ia wahe lahi tahi mamani. O kui whea e vai tatau. Ko ia. Koe kuhinga lawe ki ai ke mahino mea ko tui au ki ai. Again, koe lau ia a ako. Kau koe teke sapi ai, boka we. Tukuanga pe wana lai so aku. Ke tau atarina. Kai ke, ka koe ku uhinga te ukaniseri au e wahe tau, me wahe tatau. He koe kia mea pe never exist. Pea ko he wani e, koe whanua lelei taha ia whenga gai tangata ko toa pe, o koe kai ke pehea he wani. Ko iai, ka pau kai ke pehea he wani, o te tau whai mea no e mamani. Sa, tau e whai hawa, pule lelei, moi pure e lao. Te ngau e ke foi tolu ko ia. Pea whai aki ia e ku analaiso ke whiri hataha me tonga tapu whā, tonga tapu ono, mo tonga tapu fitu, ke alu ki whareare. Koe uhinga ia utala noa. Ko tupe mahino so le sta, Mahino bit. Sa. Koe poini a hai o ku whai ake whakamau, poini ai whaunta pe koe taki oe Demokalati i tonga, Samuela, a Crispo, pako tu iau kia. Neongo pe written, pe unwritten, e umea koe ko isiu lahi ia. Kako kakuhi o nau ngā ue aki ki he nau kempeni, pako tui ki ai, na tau ngā ue aki. Ai tau e whai hala, he kono whakare ai taha tau e whai hala, ko ataha o whai totonu. Pure lelei, pea moe, pure ai lao. Pea te uhanga rewa o mai e fo i toko o nima ko en a tonga tapu whā, o ngā ue aki e ku whaunga koe a aku i he e ku analaiso. Sai, pea i he ku hanga koe o mai ko ia, te o mai rewa o whehu i pehen. Koe tau i he whai hawa, e he kantiteitu whika ulaki a tonga tapu whā ko māteni tapu e. O ku whai totonu a māteni, kia māteni. Koe mahuinga e tataimi, ko hai e ko tonga tapu ono rewa koe fo i toko tolu, Tonga tapu whā ko toko nima, tonga tapu ono ko toko nima, tonga tapu fitu ko toko tolu. Ok. Sa, koe uhinga ke oua e kai e he taimi, whakamatala he mea tatau. Sa. Kau kanti teiti kotoa, te tau ngau e aka māteni. Mo hai e nai, hoa koe na o Hostei. Mo hai fue o nima ko ia, mo foi toko tolu koe a tonga tapu fitu. Koe whehui, oku nau whai totonu kia nau tolu, whakaiki nau tolu. Ringa nau taratu he takamata, oku iai e mea koe whakafoi tui tui. Oku nau whai totonu kia nau tolu, ki mua, pia toki alo tau e whai hala. He koe whehui mau inga ia, koe whai hala a hai, ko hai oku tau whiri ke ne tau e whai hala a hai. Ko hai te tau awe ke tau e whai hala a hai. Pea koe mea ia ko uhinga ki ai, kua pau ke tau whiri ai kola moon ke alo whai ho tau loto. Pea mei he u e ria e tolu koe ko tala noa ki ai. Māten,
Riam takau, isleri pulu, ulupan, mokok, tong tap fa. O ku nau fai totonu ka nau tolu whakafoi tui, ki he e nau mo ui whakasino, o kui kai ke nau ngau e ake trucks, ke ue si ai e nau mo ui, koe fai totonu ia, kamata me iai. Sa. Tau hiki mai ke re volo honoa, koe fai totonu he whami. Foi toko wha koe ni. Ko tui maha koe toko wha koe ni, he ku mau e solvesta, nau mari kotoa, whakamari kotoa, whakaapi koe. O fefe. O nau fai totonu ko nau mari. O ku kai ke toi turi moa. He ka turi moa, o fai hala. Fai hala ka hai, ka waisi. Ga mu whanau. Koe hingai koe, pea ku ane nai. Koe analyse koe te whai e hau ia ke mea kui koe common sense. Ke tau whiri ai koula hao hawa. Fefe a māteni. Fefe a vriam takau. Fefe a ispuru. O ku no whataha pe ko nau ngai mari. Pe o toi turi moa. Ka pau o turi moa. Auti osia me kurisi. Mea tatau ia te tau whai ki tonga tapu nimu. Fefe community o nau no whai. Kai ki toka ngau pe ksiasi ha. Kai ki lotau ke analyse mea whasiasi mo, mea whakatui, mea whawhoi tui tui ia. Mea whakatoi tapu pe ia ke tui pe au ka whainga mea pe. Neo me whirangalo o tua ke tau lotu ke o tua mo ui. Ka oku tawataina pe, o mai o tua e tawataina ko ia. Pau lotu pe ataha ka fupulu, ka fuakau mea pe ia. Koe ke lotau ke analyse me he lotu. Ta koe hinga koe a koe mea. Fefe community. Oku nau whai totonu he community. Oku nau whai totonu he mea whaka family, extended family. Nau whai totonu he. Oku nau whai totonu he u mea kotoa. Hange koe siasi ku nau kau ki ai. Oku recommend mai me ai, oku whai totonu. Ka pau re ma iyo, pasi ai. Tau iyo e whai hao. Ai ako wina, oku nau whai totonu. Pure rere, mea tatau. Mea tatau. Hau ke pure ai. Oku nau mau lao. Mau lao, mau ina e mateni halao. Oku mau ina e biam takau halao. Fefe kau kantite isleri pulu. Aia koe analyse koe te whai e au. Moi mea o kou tui kai. Nau analyse o pehe au mai ta hau koe. Kana kai ke pea kia e au. Ka koe ngoe hau koni ko ki numi mai koe ke whirisi. Pea koe hanga ia e ko analyse. Sai. Hau mai ke pure e lao. O nau tauhi e lao e whanua. O tauhi e mateni e lao e whanua. O ku tauhi e fereti mei tonga tapu fitu e lao e whanua. O ku tauhi nai Kristina Saulala ai lao e whanua. O ku tauhi nai e Piveni Piukala ai lao e whanua. Aia koe umea ia koe kia te au e Solvesta. O ku whai mei ai e ku analyse. Pea koe ne auti pe mea koe ne auti. Aia koe anga ia. Pea ihe e ku whakama opo re. He? Aia koe ku sio atu koe ki ai. Ta whoki angi tonga tapu wha. Te ki ai koe ke kamata ai mea ka. O mai pe koe ngahi hingoa. Na aku nofo e ku whakakau he whika ulaki mo e whika tolu. Ia mateni mo isi pulu. Hange koe whakarea na ke whai. He nana osi i wharearea. Koe experience mo e hafua. I gave them in advance. Ai credit lahi au pito. Moi whainga maari e nau pe. Sai au pito e matama koe. Ka koe taimi koe nai lere e nau campaign. Nata POLOKALAMA he tau e ua nai pe tolu ko hiri. Koe e taaki pe hataha ia hataha. This is my personal opinion ko aku. Pea koe mea pia ko whai. Ko siopa ka tahu ni lau ia tahu. Kai usai ia e mea koe. Ai au ki lahi. Ai hanga he. Pako kore wha more peke he ngō kantiteiti koe. Hange ko maten. Ia mo ispulu. Koe foi toko tolu koe. Koe ke asi maha na wangana tō taaki hata. Koe ke. Koe hao na whai pehe ai. Mone whai ngā whasi koe e kaure mato.
Koe haku nā pehe ai. Koe kuinga. Koe lahi ane taaki. Mantui koe lau penia. Koe. Koe more ia hona kuretiti me he whakamao koe ala. Koe. O ia ai koe ngoua koe ni i he umea pe vai au. Koe tama koe koe am takau. Koe whamao po manatui e mea nau tāno. Whakafoi tui, whakafamili, whakakommunity. Peisi ai e ko analyze. Aia, o si he maha ke, he koe ke uila ia a piam takau, pa koe ke uila ulupano, ko koka pe o ko whaasio pe kia ka koe ke tau taina pe a analyze o. Koe. O he maha ture wa whakaukau ki a piam takau. Koe. He ku wai, he fall in, ai hingoa koe ni, mo e ne mea au kousio ki ai, mo e mea makatu ungai e whakamau. Koe. Sa, ko tonga tapu whae. Tonga tapu ono. Aia, ko hai ko au whika auraki tonga tapu ono. Ko tonga tapu ono, o ku whika auraki a tahi fisi vehi kite, whika aua sene tala no fifita, whika tolu a whane fitu afe, whika wha se peti wakami lalo, pia whika nima lewa tosi Elaine Tei. Aia kon tu kata ko ni e anau tolu ia tika ka tahe anau tolu e huki whare area. Sa, ko taimi ko e nai, o mai ai ngai hingoa, nai alu e whakaukau ka whane. Koe. Ko e uhi he nai osi campaign, pia neo na kai ke successful. Ka kone osi mau ai natula ko ia ko campaign. Nai alu atu kai whakaukau. Ko tui ko mahino pe ka ko ia he taimini mo na dolo mea mai ta POLOKALAMA. Ki he u eria o ko whakamau ia ki. Pa ko sosio ki lai POLOKALAMA a whane. O ki tere pe he mea e ngoua. Ta aki hake hala ahai. Pa ko te uinga ke ufi e COVID. E ko whetu ta aki COVID. Ko whakamau anga. Ka kute pehe whai hala ta haka whakamau anga. Ka tēnā whohake mai nā tau me hea, ka whai atu e ke ia he. No point. Pointless. Aia koe toe ngā koe kau tama koe. Koe tama whika ua whoka hai whiwhita. Sentano. Asi mai ene campaign. Asi ka laha kumo ua kai te wanga mui mai e nau u campaign. Ka ko aia koe hingoa ia e ua nei alu kai whakaukau. Ko whitu afe pea mo hoa koe nā postei. I he uhinga koe. Koe hoa postei for all. Ka whakanatula pe ia koe kai koe na nau ofa ia poasi. E whakanatula pe ia ke hiki hake o ai i hono mai. Ka aha ka ki matuku me ai koe ki whikasi i hangahi uhinga. Ai koe una e whamatala ngari loloa. Ke mahuina mahari e pe ai uhinga e ku analaiso. Moi mea o ko ave ki ai e ku ekfiri. Koe. Sa. Aia ke te awia ko behi te ki si e ku ilo ki ai. Papa ke fu mea e asimah campaign. Koe. Ya mea kona koe asione tala noa. E ko ilo pena e kau no teke mai e ai koe na uitonga mi mei foi mahina e taha. Ta uko na e whai e koe ai koe ke hiki wahenga. Hange kau koe tamai na e kau he teke malohi mai on whenga i koe a hiki wahenga pe sete ono noa noa. Na uitonga e whengi. Taimi kakato ko ia na kui i pangai. Na kau e alo i ki tonga mea koe ia. O ilo ai e matapuri. Pea mo fitu afe. Pea mo mariko o poasi. Ego ngo hingoa ia e ua na e alu ke e whakakaukau o kuiai e na poini lelei ke na whainga maari e he campaign koe. I he uhinga kua o si ilo e kakai o na hingoa. Ia e na ngai poini kua tolo loto atu ke he loto e kakai. Tau te fito ki a fitu afe. Ko hoa ko ni koe o poasi. Te i neonga ne fo o. Ka kotu i mahino pe kuhinga. Ko nā tolu koe nai ofa ia poasi. E hiki ake pe o ai hono hoa. Pea ka aha ni ihi e ki matuku me iai. Koe whikasi. Koe ui kai ke utoi fulave au ke teknikare koe. Ai mea nau
ta no ai fili ko e ki ai e na tula ka kai ko e ke mea e te hiki aki holo pehe uhinga tatau neo mo ia e palo pare mai ia o ulupano mo mateni ko wi hange ka au ko ngo patoa lo ua pe ko ia Koi. Aia ne ngo patoa ka ko tui kia te au ko o ulupano mo koka o ku pakamore more pe ke ai mai no pe kwana iso o kai ke tui e ana fainga mari e Koi. te straight up u hinga pa ko tui ko no hinga pe na ia ko foi tolu ko ka ko tui e fu whakatu tamaki a pito hi ai hu a isipulu ke a viam takau. Koi. Ka time tatau ku manatui ko ka kai ko ku patoa una nofo i he au loto atu ko ya mahino re wa tu na ko ya ka o ku hema e whakakau hitai min ko hiko ta program fa si penia tau ke a viam o ku alu e whakakau i tonga tapu ono ki a hoa ko na poste Koi. kai ke usio ia ke manatu e malava pe ia ke halai ka ko ku uhinga he koe ngahi hingo ai o fall in ia i he category ko o ko fai ake whama Koi. ta hau rewa ki tonga tapu fitu uluaki ai ko fereti peko piwa Koi tonta fitu ko uloaki ko Fleti ua ko Piveni tolu ko Kristina. okay ko firi ani e fihi lai taha Koi. he koe ongo ua koi o lunga nana o si firi lo ua pe Koi. pe na elaka ia fereti ia piveni Koi. piveni koe patoa fereti koe tutawa taina koe ia tutawa taina pe fereti Fleti. Koi. pe neongo e hu fo o koe a Kristina ka ko nau tolu koe nai si ofa ia sengsta e hange pe ia koe guviu koe ki e hoa o poste Koi. tau pe nai to te au mahalo ka toko hiwa walu ai e ke nofu pe ai ko ki toko ua ka ia fok mo ta na kia ko uiva ku holo mui a hai ko na amanaki mere amanaki ta ko foi toko tolu ko ni ko ri ma pe aia ko taimi ko ko na tula ko pivenia hanga ku mui o kai ke hanga e pivenia o taaki mahta fa fo tu hanga e ko analyze o ki smart a piveni he ku hanga e pivenia o taaki mai ai sistemi ko hanga ia ka ton mai fa usina ai o hanga e pivenia o lari e sistem ai pure anga ka neo den to la ve ia ka ko kuinga ki fainga ta no fa mau ai ka tama ko ni ka mahalo pe ospeta POLOKALAMA ko ate firi ki ai ko no ai mai no ko tu mai no be firi to ta fa Koi. ko viam takau ya ko ku firi ko ki to ta pu no o ko wange pe au ai magalahi ki a te Tulsi ia. Koi. ko to ta pu tolu Tonta fitu. a to ta fit kata he ko no moni e makatu unga hawini a Kristina me he lahi taha tene ma me tofo Koi. pe kasi hono fainga mari e ko me tofo pe ko tui ko ne auti uai bene ka kai ana me he pa mahino pe ia mama e ua foki ai fili a ha te ho mo pe am to mo lolo ia fereti mo piven ai a ko ne tu tenau ke fipe ka na da fe hu ina ke fio mai Ikai, koe ku tari be foke ke o mai e taha ko ke pe hei tonga tak fitu. O koe whehu i he mea koe ia i tonga tapu ono,
Kapau te ke atu ki whamaaria ke te sio ki tonga tapu fitu. Ko whihe ui u whawhalala ia tulsi i lentei. O kai ke huingai ko o whiri. Kana o mai whihe ui ke ni kia te au tu o lahi he ni ihi. Aia ko nau pehe i he taimi ko nai whaia hopo i koe bribery. Aia na e mo'u aia poasi i he bribery. Aia lewa pia o mai lewa hono hoa. Ai ka mea ta tau bena e hoko koe i baba utaha ono. E taimi koe na e mo'u aia e toa te labu na o mai lewa a kosita ki ai. Pia mao e a kosita ia whiri. Ai ki uhinga koe na ke whamatala. Na hiki kotoa e kakai koe na nau ofa mo nau sa ia koe e toa te. Ave katoa e nau whiri ki a kosita. Koe mea mo oni na e hoko ai. Koe whehui whakini me ta whaaki koe ni taha e tau sio koe ke tau koe whai halana pehe. Ka paureo mo ua hataha i he bribery. O to tonu rewa ke oua te ange whainga maari e ki ai pe kohono maari. Ka ave ke hataha ko i ngahe nai osi mau i e ia lao me ta whaaki ko ia. Ka i ta whaaki fo ke taha. Ko mo ua whaki ko sino poastei na ka ke kawa ia tulsi ia. Ko poasi ia nai mo ua. Ka haho wakai ki ai i he uhinga ko ia. Pa me taimi o ku whaia tala noa ke i siu ko ni o tau i whaihala. Koe tari pe na he hopo a lavu. Koe. Na e ngā ue aki e kupa. E kupa i kai ere e lapi. Koe. E ne whaahinga whakauhinga lao. Pea o mai ai e mea ko ia koe haka ko ngā lao ko ia. O mai e lao kehe. O hopo ia ki. Toki tā mai rewa he whakamautangi o kuhala. Koe. Koe hamea ko ai ai ke o mai e ki uhinga kia te au. O kuiai e to ton whakakonistu tone ia ai hoa o Sengstar mo e hoa o Poastei ke na whiri. Pea ka paurewa o kupehe e hataha o kuhala. Ave ke he whakamau anga ke whakatonu tonu ka tuko e longa anoa ia. Kia te au e Solvestar no ise. O kuiai e to tonu he koe sino pe na e ave pa koe lau pia e wholofora. Koe sino pe o kuanga hala e mate. Koe sino pe na e ave ke whakamau anga o whakamau ua i. Koe haka toi koe mea whakauria ka whakamau ua i mai moe mea ka umu whohonau api moe whanau mo whakamau puna. Te la whakamau pare ia. Tuko ange pe mua ai hoa ia o Poastei. Matawa ia. Koe anga ia e kuviu. Pea ata pe mo Kristina ia. He te ke koe taimi koe e mo ui mai re mai foi fai hala koe. E tutu ni hala koe a kupa. Ua hoko ia koe foi whakasipinga ilo e mamani katoa. O mai ai foi nati kehe o whakahu e foi polota kehe pa koe mea hoko koe ngā haka. Aia koe mea koe po inga ki ai. Kia hao. Te uki whoki ki e taimi o Clive Edwards. Na e ngā ue aki pepelau pe ia koe loea. Hape ne ke minister polisi, hape vea lak avi whamaua. Whatotonu ia. Koe wini mo mea ia whamau. Ka avi whatotonu ia. Kaisa kia. Tawhak na tō tala mai, o totonu ke malolo a Kristina, pia malolo mo hoa o Poastei. Fe na tūnga whakakonistu tōne. O ata e toko taha kotoa pe. Pia koe tutuni ka e lao whanua kotoa pe o kaua ia tonga. E toki halaia hataha ka oka whakahalaia me he court of law. Teke ke awe ke whakamau i ko os whakamau i atu pe. Kai ke ngatai. Ka pau ke kakai o kutui pehe. E kei tui pehe ka pau hoka atu kohono whamira. Ke tau toki keri hifo ke loloto. E whakaori ia. Kai ke e Solvestar. Tā ia ko te hui. O kai ke tui au ia. Panai kai ke puria ia au. Kai ke kau ia he poini ke tala noa i. He oku ata pe ia. Ka pau rewa na e pehe. Na e totonu ke nauhanga o whakailo lou. Pe uaha lao pehe, ke whakailo e koe te whito i hia, pe whakailo atu moe koe kaunga hia, ke polokai aki. Ka koe, tuto whakailo e pe aosia me pe hao pe atu koe totonu ke mana pe mai na toke tuku. Ko tuko tare pia whiui. Koe. Mahina apito ia e. SITALEKI koe tangata fitu enu tai ai. Ai uke o mai e ni a tangata pua, tangata wha, tangata ono. Toi tangata fitu. Sa.
te to ki kambe ki ke me ko ya Koi. o ko tu e ke ma upe Cristina atofo Koi. pe espiriti o ngua ko vahe e ia pe mo ki momo a Cristina me tonga tapu me hadeho pea mo to molo pe ko na mai ua ko ya e benefitia ya a Cristina o ia ai te uhanga pe ia ko hiko ospene ta programa ke kapana ata to ki programa ki mo ke finalize ai ai ke te au o ko ange whainga maari lahi take wini tonga fitu ma Cristina Koi. Mahina o pito ai a koe tokotolu ia ku e whakotuu ia he polokalama koe ni ataua koe ni. Koe anga ia ho wakai ki he whirisi ko tonga tapu whaa, tonga tapu ono, tonga tapu fitu, pe hange fo koe mea na ki tala mai ku ke taua taina pe ho o analaiso. Briam Takau, Tulsi Lentei, Christina Saulala. Koe tuu foki e SITALEKI koe tuu koe ni a tonga tapu whaa, I he whili ko o si mahina o pito na ikaike fuwa mama o mateni pea mo minister ko na e mfamalolo mo tatafu. Aina na ki whaike ki haki pe ki whika si ai a ko ki whika ko ia na e ua whoki kantite te patoa he whili ko ia. Ai a ko ne tuu ko ni a tonga tapu wha he tai nimi me he kamata maga na o campaigni I he whaka statistika ko mateni na o si ai pe ne fukau pōpō toko lahi. Pea ko Briam Takau re waini o ku mālohi a pita ne campaigni ai o ku malava pe ke ne pite mateni pe malava pe ke ikai ke ne lava pite mateni. Ka koe ni ku ke o mai whoke whika ua. Ka koe ku talanoa tena au he u whika koe ni koe na e whai ai koe ai whiliwhare area ko ni I tonga tapu whaa. Ai ko tua tonga tapu whaa na ulere mai, ko maten tapu eruelu na mahino o kuyai. Ka kuai foki foi mea maari e foki I he Briam Takau, pia mo tatafu mo yaki. I hena campaigni ko na wana, he na pure campaigni, ai ko tamako na minister ki mua pe, first day. Aina ne pehe e tamako ni koe ko kai ke mana tu hinga ka ko ia pure he campaign ngo wana na pehe ko fonga te na lava piti aka mateni I he fika ko hoko family takau pe mo family moyaki pe na lava reva fa ke foi piti ka fe ho wakai ki ai he tu dai ni mi I he tu go ngo tangata mateni pe mo vem takau o ka ki fi lava ke me ka he kia ia ko he wa tu ia Pai ke fie lave au ke mea ko ia e nofo pe ko analyze aku he u get kori koe na e whai ai ko analyze mea whakafoi tui o ku te whaitotonu o ku te pure nelei o ku pure e lao o kei ke te mau la whakafoi tui whakafamiri community ko alo atu koe ki he ko ngai tekniki pe ia ke te au o kei ke interest au ia ke to alo fusi mai e mea ko ia ke pakapai ato feila ko hai ngari vare kake ko interest o ko so ipo pa we na u ai ko ya ka ko interest au ya ki ko anga pe foki na ufinga ka ko unga une fra mai he na I he anga ko na campaigni o ku ke tu pe mateni I he fo I fika ma alunga ko ya mono ka popo ka ku na malava pe ta tafuia pit mateni he fiko osi pe ke malava pe ia ke hanga Briam Takau fa fala be na campaigni ka dog mahino be ola ko ka ku osfotu e taua I he polokalama Briam Takau ko yo ke filme ai ko tama tapu ono e ko fane be fogia na ke ostalanoa ki ai na maalunga no fika ka ko nuku ka ko bakai foki he campaign ko a Tulsi Lentei o ku to lahi apito ka kai una muy holo I campaigni pe ko tu ai be mono fainga mari lahi ona I hange ko waha, pe tata be mo tonga tap fitu. O ku iai be me whainga maari alahe pito o Christine, hange koe ku ke whili ko he ahoni, ki tonga tap fitu. Pe tata be me kau candidate ke he, hango piven, wheleti. Ka kau tui maha koe me ia wifo taha e tau taritari koe ke he whili koe ni e. Koe foi ko ngai a wifo taha koe ke tau taritari ke ai, aho tolu ko no be ma, ke tau siro.
Ko hai e hau e kakai o whiri ki whare area. Koe mea maari e whukia hange koe au ke o hake. Na ke manatu e ta analaiso koe. Koia. Ka osi ange solo vesta ku hala ko toa e ku Na whoitonu. toa. Koia. Pehu i e hata whanai au hala. Pe e ha wata hai a tala mai kai te ke toi ngā ue ko hena hala. Koia. Koia. Pe a wata ta mai kai te ke toi kai ko hawi ke tolu hala. Koe anga e ku analaiso. Koia. Pea ka pau e hala. Mone hiva ko na ko asari o ngi ko maman kalate. Ke maman galate ni. Ai o ku ikai au pito wai whake ni una whakapapai analaiso. Koia. Ko ngari vare teria na hala pe na Na hala. Kia wia ko ku firi ena. Koia. O ku kai ke wa o whakafofonga i hafu kauta. Ke na firi pe mo vete pe ka ai adu. Ko firi ena astarek tupo. Koia. Pea ka hala ko hala astarek tupo. Seke no. Pea Koia. ka ton ko ton astarek tupo. Ko ki anke i tamata. Ka tau mai ni ko i tamai. Kai ka tau mai ni ko i tamai ke pe ke tau iri fia tu ko hato ko ua taisoni pe ko hori fia. Ko tau aki te ke waka pe o ngā o jange. Ko te ko me mo ke ko mari ai e solo vesta he kau. E tau aki ai e. Koia. Kau ka mau ko. Ato ko si atu ko me ape afe pa pe hate tama ko. Ko ha ko ke me ai ka tau ki me ai ap ka tau ki ka ai ko iri fia na fe tau laki. Ai ke toka nga tau ia kahala i firi. Ko ngata anga ai ka ko he ko ki aha ku uhinga ko me ka maten me ko os po tu pe ia ai me ke le lau ga akirisi ma ko analyze ni na we aki formeti akirisi po hi. Mai pe ko ki ha reva o whakahu mai ai ngai me ki fai a kono. Ko ere mari na fa fai akirisi e tai o ta tuiki ai. Ai. Na ne whaangaue aki ai whakatata koe mea nepkanesa. Kua ori koe ki he mea fua. Koe ku mea fua e ni e solo vesta. Koe ku mea fua e ni o koe ke lere noa ia pe. Ka koe ku mea fua e pure lelei. Ka hoi tutui, whawhamiri, community, siasi, mea fua. Oku whaitotonu ai. Pea koe whakama opo. Ne ongo ka ke fu ilo i lerei ko do na to ka base ko fe hui ke tau firi hataha o ku ofi taha he tonu ke hoko ko koula hau pa ko ne alu ko ki loto oua te ne faire vai me ere ta pa te tau firi ta toria ke alo foka mau ke alo tau e fai ala ka o sange ko ne fai ala na ku la he nge tau motua ta pe te tau mau hau la fe ai o hinga pe he e ku ka paure ma ko mantuina o eta POLOKALAMA ki mo o pe ko lao ia whakahaufi mo ui he mea koe alu ki tahi koe alu pe ki tahi a kau whakahaufi mo ui nau tau poto e kakao pea pe ka ku te fie alu re ma tau e whai hala ulak whai to tonu kita hange ko au ka pau te hanga malanga ai mea ke tuko whai hala ka ko kaka pau ulak ai ko hina koe a aku ia ulaki ai au e fai totonu ke ala tu ko rea i fare area o ku kai ke toi vai toi peku he neongo e tau i koe ulukalo lai ko fare area ni na o hake ai foi mea koe foi mea ai ko me ko fe pure lele ka pau o kai ke te lava kita o pure i kita ka pau ke te lava kita pure he kono boni slovesta o tau no family o ku lava pure i o family ka pau ke te lava pure i to ki family o toni ma to kono fe ate au ke pure fo no ate alore atu ke ka pe mai ka mea mone lau ka e ka me salapu ne ai ko me ko hinga ki ai au base ai e ku analyze pure e lao te alu atu fe o pe atu ke tau hilao o siange te mau lao kita i fo noani no fo heni tape me ngai me ko fa me hange ko re la ka ko fenga apito ia ko o ki o tau kau he lo tu mo me ko hai lele ta te fai ke o te mau i lao e mahino ke e kita
ke te pea tu koe ke te whanau. Tuku ho mou rere lahi e pehe mai ha taha ia tātau. E te tuku oku ke te au anoa he moto wei. Pea ka pau te pea tu ke whanau. Tuku e moe mai whanau ia. E te oku ke pehe. Ka koe mea ko inga ki ai. Pea pango pea ko te hanga whakaiki ki atu. Ka koe mea ko inga ki ai. Te ulaki ai e kita mea ko ia ke mahino. Te whaitotonu. Kau te tau e whaihala, koe tāla ia koe e wholofola. Uluaki pakotui, ko se pope ke ni ihi na ngā wea ke ves wholofola ko ia, uluaki to'o ai whulalango ia kita, pia te toki ia latu ke whulalango ko he tamako. Aia koe uhinga pehe. Uluaki whaitotonu au. SITALEKI TUPOU, o ke tau e whaihala io, whewheho whaitotonu. Te whaitotonu he ngā we, te whaitotonu ho mauapi, te whaitotonu he siasi, te whaitotonu he community, sio ki he uhinga pehe karanoa. Pea ka pau rewa, ko sange mea te alatu kita. O whainga ke tata ake kau mea koe, kai ke te ilo e kita. Kai e ula pe kuhinga ke kai koia. Kai e ko toi hanga ia o whamapopo, uhinga e ku o peisia e ku analaiso. He koe o mahuinga ta mahino pe ia. I am not a professional ke analysis ai umea. Ka oku peisi rewa e ku analaiso aku me he daily life. Pai toton, family mo sias mawhanua, pulelele sias family mawhanua, sio ke whai ngofua. Very simple. Ka ua te ulaki alatu kita taanga e kau mea koe osiange. E pe mai kau mea koe ulaki whakatontonu e koe. Tak moni ia. Kai e solveta. Koe hanga pe ia whamalaala uhinga e ku analaiso. Ia whamore atu ke he takau viewers, ka pau oku ke ongo i oku ke ita. O keilo kai ki tuaki ai TV New Zealand. If you need a rest, you have a KitKat. Ko ia if you in trouble, have a KitKat. Ko ia ka pau ke ongo i koe ku analaiso oku ki to hoti atu. Lawa mea, please walk away. Walk away. Damai ofa gihe analaiso. Mari e pita analaiso, pia mahuinga. Damai ka, alata analaiso koe ni o tonu katoa. Te ke hoko e beko ko professional analysis i he umea whapuritikare ke hoko atu. Pia ka pai alato hala. Te nau kumi ko ave koe ke hala wharekai koe hala hihifo. Ke whakatauha nau kai hala ho analaiso. Ko sai au e foi whakatau. Ka te nau mai na tō kumi au ko o sinofa tau ia. Tonga koe. Goia. Eke, o vista koe ngata ia me he tawhaki, tala monua ki he tonga ko taupe mo kau viewers, ko tui I make myself very clear. I mea ko tui ki ai. It's my own opinion. Pea ka pau oku hala, I'm sorry. Pea ka pau oku tonu, lauga mea, malo. Ka pau oku ke ongo i oku ki tōwhewheka tuia ki a taha, pe oku ikai. Ko anga pe nia e ku analaiso, ko anga e ku peheku mahuinga ke o atu ai area whai e ku analaiso. Pea ko ia ko e follow in he mea ko ia. Pea ko ia te oange ai whiri maana, ko e oftaha ia. Pea ko e ku wanga e ku analaiso. Tala manu atu e solvesta ki ngā weko tui ko ta wheiroaki whakaosi pehen. Pea ka pau e ai atu e solvesta o ku hala ko toa e ku analaiso. Ona ki toi tā mai ka hau e. Ko pau pe ke te kumi ko he wiki ka hau ko ka o ko mea. Ke te sio ko ngā ko tui te tau kātoa ngā i analaiso kanu ke whai ko he au ni. Te u ka pau e hala, te whoki re mau ia ai e mea kau mea koe. Kai ke toi asi mai ia kai toki text mai pia pia. Sorry, I'm busy. Goia. Kai ke kai tuku e wafi Malo. Goia. Kau mea koni wana tolu ai POLOKALAMA. Goia. I ka ko time tatau ko whamalo atu e solvesta. E ko hi ko sio mau pe me tonga i POLOKALAMA mo e umea ko toko ia. Ko whamalo atu ko kamata ke ki tolo loto atu e ta fika telefoni ki ngahi family. No valu ngeau, valu hiwa valu. Goia. Po
If you need to borrow money, I want to make it simple. Great. If you need money, I'm here to help you. Great. And I try my best to help. Ke whakapau o approve ha hono. 0800 88 98 88 is a free calling number. And outside Auckland, still free. Even using your mobile, still free. But my direct line is 09 Auckland number 5728501. You can call me, but about 3 weeks from now, I will be in Tonga, and I'm not too sure how long I'm going to spend there. But at the same time, I can guarantee it won't be affected. I will be there doing the loan from there and recommend or whatever. I can still do it from Tonga. And there are 2 Tongan speakers here, Paya and Hinemoa. So I look forward ke tau to e whelonga ki I he. Taim tatau ko whamalo at so vesta ki tau kainga. Mau ngawe ki e mau kautaha. I he ngahi whima keke. Whima no ki he Māori, whai aho, me whai ki putu, pe koe wholau, hawhainga mea pe. Ia o te whanki kautaha kuna whima seniti ke whaka ki a ki tono no whakapisinisi. O maua whai e mea katoa te. Kaku ki nakula ke heange a hono whamau e mea koia, o hiko u mea whakalao, mea whakapepa, mea apua. Kaku mea pe ni hi koe ke ho tau ki tokolahi e Sovesta. O koe nau mau tokoni ke ke ngata pe kautonga ha moa ni oe anyone. O mau tokoni ke. Ko whamalo atu I he ki he kautaha, vipon media I ho o mo whaka o atu ki mau tolu ki he ngai o whare. E taim tatau pe neongo pe ke tatanoa panga ka ko kua ngai ne politiki, ta wafu tala mai. Tatau enjoy your life. Tapo kia e Sovesta ka mea koe ki na e tala mai e totaha ka au ku ma fes kasi. O no fe asia. Na e folau mai o mau whenua ki tau ko sipa ni tala mai. O whaasi o he tapolokalama. Kana e foi whakamantala na le hanga pe o reis patanga e ko whiawhia ko tari ne whakamantala. Ko hiko lawe e tapolokalama ko ia ki a klisio pe na e to'o e he otoa. Ai au hange ka te au ku hinga koe tau tea kana kai ke uhinga pe. Tui na e tapolokalama. Na lawe e ki he. Na o hange o tua whenga maari e o a klis. Na o hange whenga maari o e patoa. Ke nau I he sea whai tūtu. Ia ko kei tū mao pe statement ko ia mea pango ina kake nau performance. Ke whakatau ke mea na nau tau kawe I. Kake, koe kōhiri, osia. Koe hoko atu, koe huka tala pia e whola, ua korinto mai ni ma ve staffi tu, ka kuia kalaisi ata, who'ou. Ko osia tu e hamoe hamoe, tau lere who'ou weni. Koe kuanga who'ou weni, pa tau arua I he mea who'ou, ka te tau makua I e ola who'ou, ka moe lau maari o who'ou, pa whakawhia fia. Koe whuke ni ia, so vesta, o kua o ki he brothers, my sisters, o kuhanga he politiki o mau. Mea pango, hoko ia. Ka kai ke tui au ki ai. Ka te au ia rea mai koni hoku, feskasin koe. O ku mahu inga angau e ne rea mai ana, ke eku politiki. Ka pauna iku ke fua tau ange pe ko whemete. Tu kau e politiki, ka ai au mea koe, koe matoto ia o maua. Ku mahu inga ange toto ia he politiki. Ka koe ku uhinga wai e ni ihi ko alo, iku, hamo. Pa ko whatulo at ke ta whako ia, ka ringa peu ia. Ka politiki pe ke enjoy your life. Hange pe ia ki. He hanga koe lau koe hu koe kai pinati lo tonga here uhila. Taka pau ko alo hake rewa mea ia paparema. Ko pe au ia ke tuku. Eke Sovesta ko whamalo atu I he whamama. Tako whatulo atu mohowik. Mutolu ko tape mo whainga analyse o ko whai. Pea neongo ka pau e whewhe ka pau analyse o ia. Taka pau te nau hu katoa whakawheta. Taka pau te nau nofu katoa I tu haleluia. Koe kia mea Malo bito SITALEKI TUPOU ko whamalo lahi atu he lava ko mau whainga maari ahon ke whaia e ta POLOKALAMA ko ia mai kautaha finance
South Pacific Loans o na o whapaanga ngahi polokalama kotoa pe o kuma o atu pe meheni pe me vipon media whamalo lahi atu he taki iafe kiki ko ia ki he lama ke o mai ai aho o whiri ko ia pe aku whawhiawhia pito pe ia ke tik mautol ko ngahi o mai ko ngahi whakaukau ko ngai hapakai ki ai pe na e o se tau whiri lahi ko koe na e tonu taha na e ofi taha he tonu ai whiri ko na ke o mai ngahi hingoa pe aku tau tui pe e to tatau pe mo e whiri ko ni ka whai ko ni ka e tuku pe mea kotoa ko e kakai una whai whiri tau to kisio pe a tolu ko o November malo pito ofa tu Sitaleki Tupou ko ia whamalo atu e kainga i he lava ko ia ke mo no fo i mai tau polokalama pe mo polokalama ko ia mo Sitaleki Tupou pe mo South Pacific Loans ka ki ngata ai thank you so much Sitaleki Tupou and South Pacific Loans for all your contribution to Vivon Media through sponsorship. Very much appreciated, and we are sure that we are committed to advertise the South Pacific Loans brand. If you need loans, call 0800 88 98 88. Malo pito kainga ho mo mea mai ke polokalama koia pa mo South Pacific Loans e hani, fa malo lahi atu ke ting modol, hange koe na e lawa tarano kia Sitaleki, nga whiri koe ko mai koe ni anga analyse o, pa mo wakai tawa taina, Sitaleki Tupou ki ai, ki he te teu koe e tau whiri si i. Tau tok wheloa ki i he wika hau, ai o atu e tau ngahi polokalama kotoa pe i he aho tūsi te, ai koe polokalama, ngahi polokalama whaka osi pe ia, ki he tau campaigni pe mo whiri, koe pule lulu rewa koe ke te whaia campaign, koe tari rewa ki he whiri i he toa pule lulu. Ka gehe oku, i kai ngalo fo ke toenga ko ia, o e Rege ngalo toenga ko ia o tau ngahi kau ta sponsor ko ia kuna whatokoni ki tau ngahi polokalama lava ke whamalo ia ki nau tolu ta tau pe pea mo e tau wharikolo wala ko ia i tonga eik i he tinga lava pea mamata ki ngahi wala ko ia ai page fashion store ku fia lahi ke whakahoko atu telefoni ua fitu tolu ni maono ke balu ono ni ma tolu ono o kutu mo lau e wharikolo wala ko ni hanga atu ki he tau mo e pea building te ke lava o whatawai ha whahinga wala pe i he page fashion store tato te fito ki ha wala ke tui ka pau ko taimi koni au ku iai ngahi wala a da provincia wala ki he family wala ki he katoanga te ke maumi ai ka ki ngatai ko e teunga mari whamalo lahi ke family ko ni na nau ota ai wala mari o whahoko ai kātonga mari koe ni. Pea mi he best fashion store te ke lava o whitu taki. Ke nau whai ngau koe ni maau ota, aha o wala mari, pea mo saisto tonu koe ia koe fia maau. Koe haa whainga kalaste nau lava o tokoni kia te koe. Ua whitu, tolu ni maau. No peko ho o tohi pehe nau Facebook koe page fashion store and set. Page fashion store and set. Te ke lava pe o messenger mai ki he tare ki te pure koia o page fashion store ka ne lava o tokoni atu kia te koe iha whahinga wala pe kātoanga te nau lava o whahakuia maau. Kake, koe whia telefoni na South Pacific Loans noa walu ngeau walu hiva walu o lea ke Sitaleki Tupou. He kakala o e funga fonua o te ka fokita he ofa ko e turi pe au sio tahua o i lehi au e whakapo ua ka mea si o kuloto te ia e tama ke toto Bea moe ofa oku a fio helilo Osi ilo e waikiki Koho si nona kuo osi whakatapui Tapu keke wa pete ke toi alea Ki
hasola mai ki he whonua. Ai lei awe whakapo, ua ka mea si o kuloto. Te ia he tama ke toto, pea moe ofa oku a fio he lilo. Takoa he kai ke ta fuoloa, ka ke hau koe o whakalanga ofa. Takoa he kai ki ta whelu teni, ka e tono a ke ta palomesi. Oi lei a me whakapo, ua ka mea si o kuloto. Te ia he tama ke toto, pea moe ofa oku a fio he lilo. Ai lei a we whakapo, ua ka mea si o kuloto.